गिदान पॉडकास्ट से चारों का ना मेहरानी दरूद सरबत शरफंदा मामूदाम गश्ता के बलूचिस्तान ज़मीन संट नए बलूचिस्तान तांची शख्सियत पैदा हुई कि मानी सर नाज करना कि आया सियासी हवाले या कि अदबी हवाले या कि इंद के तक पाना दिन सर अमिचो कार करता कि इंचो कार एक एकेडमी हो के इदारा ना करता हमा नामानी था एक नाम यस्ते वाजह सबा दशtyari है सबा दशtyari न तहना लिटरेचर सरकार करता न तहना बलूची यकिन विश्ता करता कि इंडेक्सन सरकार करता न तहना बलोचियालॉजी सरकार करता बल्कि बलोचिस्तान आज़ादी और चमन एक मस्तर वा भी होता भले आई ज़िंदगी तह शायद रेफरेंस लाइब्रेरी जोड़ कर कि आई मस्तर मोल मुराद होता कि आई वती वहद वती ज़र वती टाइम दुरा हमेशा तरह खर्च करता ताकि ये बिल्डिंग आरा ये माड़ी आरा और इस शायद रेफरेंस लाइब्रेरी जोड़ को एक बिल्डिंग के तहना नहीं बल्कि इसी तह 1920 चे बगैर या कि 1920 तो सी दरमियान चे बगैर तरोचे मरूची है तर दुराहें बलोचे आर्काइव तर अखबार तर रसाला तर रसंत की शीता मरदम रहे तो CSS करना या कि इन जगह पट्टो पोलकार के PhD करने गए या कि MPhil करने गए अदुराहें नन्यू वास्ता उधर दुराहें मड्डी तरह दस्तिया बाएँ दुरा साबा दशtyari साहब है कुर्तगें कारानी मुज़ के मरूची में ओबादग ताकि आओ के नस्ल हों ऐसे फ़ायदा जूरी भले मरूची के नस्ल जिम्मेवारी हमेशा कि शायद कुर्तगें कार के हम ग्राउंड के जोड़ करता आयर देमा बाबा सबा दशtyari साहब हम कार के आई जोड़ करता या कि शायद रेफरेंस लाइब्रेरी की जोड़ करता आई यार बेरक्कीनी तो आई यार देमा व्यवहार तो ताकि बलूच राज्य वास्ते एक बलोचियालॉजी है एक इदारा जोड़ भी भले भजने का पेशे कि मरूची के सरकार के बलोचे हर चीज़ दुश्मन बलोचे शख्सियत यानी बलोचे तारीख़ है बलोचे आर्कियालॉजी है तबाह करने का पछताएँ हमें बड़ा शायद रेफरेंस लाइब्रेरी हूँ मर्ची रिस्क है तहाँ हम मरदमा के शहीद कंदील आरा नाम दा चुष्कमती वस्ते के मरागश को ऐसा था सलाह बंद तंजीम बेबा या कि आज़ादी पसंद सियासी पार्टी बेबा ये दुरा खामोश ये खामोशी पर बलोच राज ने मगर एक सवाल ही हंसते हम वाजह क्या हुई थी जिंद पर बलोचिस्तान हाथ नदर को हमारी हुई थी ज़िंदगी दुराहें मड्डी और वाहद बलोचिस्तान इल्म व अदब सरदात का और आई गुड्डी निशानी मर्ची सरकार देमा बिल्डोज कने बो गए ये बुट्टो एक्सप्रेस के रोड आए गए हमें रोड हवाले जैसे रेफरेंस लाइब्रेरी है अब बिल्डोज करने गए बल्कि अल्टरनेट दयक बू गए या दयक नबू गए आधे गप्पे के तनी किसी तक सरकार अच्छे गप्पे न करता भले सियासी पार्टियाँ नहीं खामोशी कौम परस्ता नहीं खामोशी आज़ादी परस्ता नहीं खामोशी अल्लामा एक सवाल ही हंसने पर बलोच राजा भले मर्ची में गप करना कि शायद रेफरेंस लाइब्रेरी है अड़ो जंजाल छिया पाकिस्तानी सरकार छः लूटी के रेफरेंस लाइब्रेरी है छः हद तक जवाल बिका या क्या बलूटी के गारो बेगुआ बिका ये बाबत हम या कुदुम मरागश करता भले जूता च में एक मरागशी करता कि हम ज़मीन के हमारी नाम है आयर में और तक तो हमें हवाला मजूस करते था मरूची माँ को शायद रेफरेंस लाइब्रेरी है कमाश या कि मर्ची के हंसने प्रेसिडेंट काबीना प्रेसिडेंट वाजह रमज़ान बामरी गप कने के पाकिस्तानी सरकार है दातगे पात्रा पानी और बलोच कौम परस्तानी या कि हम बलोच के हमारे इलाके नुमाइंदे MP और MNA आइनी खामोशी और आइनी रोल छिया कानूनी हवाले तक कौमी वर्साहानी जवाल करने या कि आयना बिल्डोज करने चहद तक पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन तक इख्तियारात इजाज़त हस्त इस तरह मर्ची में गप कन और भले ज़रूर मद देम तरह को वकील कार क्या अदालती रहबंदा सर गप का भले मर्ची में गप करने को वजह डॉक्टर रमज़ान बामरी के शायद रेफरेंस हाशमी मस्तर अड़ो जंजाल छियाँ ज़मीन जीड़ छिए और लाइब्रेरी जिंदे बिल्डिंग जीड़ छिए और सोशल मीडिया तक बाज़ गप्बू गए हमें गप्पनी रास्ती छिए गुड़ दिलगुश करने को वजह डॉक्टर रमज़ान बामरी द्रुत द्रोहबत वजह डॉक्टर साहब ती मिन्नत वारा शुमा लक लक मिन्नत शुमा आहती में गिदान हमारा वहदा तो शरफ दा माँ असला पमिश्का सारी माजीम तहकाना और तक हमें हवाले सर तरा और तक के अन्नी मैश वगिंदा गए के शायद रेफरेंस लाइब्रेरी हवाले चुके भला ही इशू जोड़ बूता हो एक में सरकार हो बिल्कुल न साबा साहब रमनी न के सरकार शायद साहब रमनी आई चम्मा नए नाम मतलब नाकाबिल कबूल हैं भले देखा लाते हैं सोशल मीडिया डिस्कशन गप के हमें मसले जिंदा कम वो कंट्रोवर्शियल करता बाद पर के कौमी मड्डी कौमी मीरा से तो इसी तरह हमारे लाइब्रेरी मेंबर आनी जिम्मेदारियाँ और आके कौम और हक हंसते के और कौमी मड्डी नहीं वाले चीज़ जो उस पर कहें के सवाल पे कहूँ बड़ा चुशी चीज़ दोस्तों सारी कि मैं तो आने में घबरे हूँ कम लाइब्रेरी जिंदे बारे कम बोश के तक में ईद बाज़ मर्दों क्या गुना नशवता नज़ान तक आबज़ान के चिंचो अर्जिश दारी पर बलूच राज और इस
مختصر کم ہوئی چیزیں بگوش کشیتا چنچو کتاب ہستاں چنچو مواد ہستاں کجام صنع آرکائیو ہستاں اخبار ہیں کہ دیگر سال ہاں ایشی بندہ پتہ گڑ رمے جھیڑھ سر شمسب تی لکھ منت اور گدان ٹی وی لکھ منت کہ شما خدا مارا اگر لائبریری کتابجاہ مسئلہ بھی بلوچی زبان مسئلہ بھی بلوچستان مسئلہ بھی شمارا وہ گفتران بھی میں دل وش بھی تو یہ جو اس کا کرنا ہے کہ سید ہاشمی ریفرنس کتابجاہ ہے اور مان ایشی دو چیز طرح معلوم ہے کہ ایشی ہمارا راج دفتر تاریخی حوالے ماتر کمو گپ جنا پیش کتی جوستے کہ کتاب وشنی ارزش تو یہ کتاب چچو کھانا لائبریری کو چچو کچو کتاب ہے شمساد بچار لائبریری تھا تقریباً اگر من بگوشاں 35,000 چ گیش کتاب ہیں یہ 35,000 کتاباں گیشتری مڈی بلوچ و بلوچی و بلوچستان بابت پتہ میں یہ گپاں طرح بگوشاں کہ یہ کتاب چچو کھانا کہ شما جوست تمام اگر سرپت بیتا کتاب اگر شاید تو بیشتر کے روتا کو ماتا کا آکے سک باز کوانا اگر نوزو یہ پنچ بیچارے ہمارے زمانہ کا کہ اگر پاکستانی پارٹیشن ہے پیش میں اگر ہمارا مواد بیتگاں کہ وجہ یوسف مقصی صاحبہ یا کوئٹہ زلزلہ چی پیش کے بعد کتاب جو شام روتا کی بیتگاں آگ سبا صاحبہ یک ہر کجا کے بیتا چاپ بیتگاں یا مردمانی کرا بیتگاں ریکارڈ برائے فائل آرتا سید ہاشمی ریفرنس کتاب جاہر کتگاں 935 بھلے اگر میں یہی بچارا کہ کمالان گچ کی کتاب ایسے کتاب لفظ بلوچی سک باز کو آنے برٹش ہے ڈاکٹر حمید صاحبہ یہ کاپی آرتگا ہمارا دارتگا تو یا نمگے فارسی اور نمگے بلوچی یعنی اگر شہری یک باندی فارسی دو بھی بلوچی ہے تو یہ کتاب ہم تو صدی کو آنے کتابی آئیے مواد بھی میں کر آستا بھلے اگر تو یہ بچارے کہ مہتا کے چاپ بیتا 951 کا ہما زمانہ کا چی اومان بیتا بلوچی زند بیتا یہ دیکھیں جابا کے مہتا بیتا یہ کتاب یہ مہتا دو میں گورا ہما روز اولا چلے گئے تاکہ روز مرد چی میں گورا درو محفوظ ہاں اصلا یہ لائبریری فرق وہ دیکھیں لائبریری اچھی ہے اصلا مرتبہ جوست تمشے یہ لائبریری اہمیت چی ہے کہ شما انچو اسے ککار و سلوات کرنے گئے شمسب لائبریری اہمیت یہ ایک بلڈنگ ہی نہیں ایک عام لائبریری نہیں کہ اودہ مردوں گنڈو کا یا کتاب وانا یا اخبار وانت کے زمانے کے سوشل میڈیا سے پیش یہ کار کو یہ لائبریری ریفرنس لائبریری ہے سبا صاحبہ کے واب دیتگا کو ڈاکٹر حمید صاحبہ اوری گا ایک تقریباً 2006 دسمبر 2006 کا اسے بونش تیر کو تھا لالا رند صاحبہ لالا رند کے لالا رند یک مزنے ذات کا اور تصیر ہے جو صاحب امرا بیتا لیاری بچاؤ تحریک میں بھی یا دیگی زبان میں وہ کار میں زبان آترا وجہ لال بخش رندہ کو تھا تو بتانے کہ بونش لالا رندہ ہیر کو تھا 2006 اور یہ تقریبا 2005 اور 2006 باقاعدہ لائبریری فنکشن بوتا کارخانہ شروع کو تھی تو لائبریری کے فنکشن بوتا کارخانہ شروع کو تھا گوڑا مارا سبا صاحبہ امرا کو تھا گوڑا ممبرشپ مارا مردمانی کو تھا بلے پیش کے لائبریری اڈ بھی اسی خارچ اسی دارچ یہ پینڈگاڑ یہ کیا کو تھا چھوٹو بیتگا آئیے ماترہ یہ کم کی بوشا کہ سبا صاحبہ واج ڈاکٹر حمید ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی ہے پجی گئے تھا گوڑا سبا صاحب ذکر کا اسی کے منع یا تیگری بیتا کہ ماں بلوچانی واسطہ یا کنچی بونجلے اڈوے کرا کہ میں ورنہ بیانت وتی زبان وتی لفظاں کا وتی راج دفتر پٹ پول بکنا گوڑا یہ ایڈیا یہ فکر ڈاکٹر حمید ادا تھا کہ من تو ایک لائبریری اڈ کرے اور ریفرنس لائبریری تو بنیاد یہ سیفٹی لائن اڈ کرک بیگی بیتا تو اگر بچارے 990 آچی یہ سبا صاحب خیالات بیتگاں تو یہ خیالات 13 سالان عملی صورتات کا بیتگاں سیفی لینا سبا صاحب جوت بیتا کہ عمود اڈ بھی آئیے پامفلیٹ بام بیتگاں یہ اسٹیکران چاپ بیتگاں درو بیتگاں بلے دا ہی گا پات کا کہ آئیے گونڈی مشکلیات کا کہ براتن درمیانہ گونڈی اختلاف بیتگاں زمینی معاملات گوڑا ایدہ میں گا پاک کارا پتہ رہندا تھی جو بالکل کہتی اس طرح بلے گوڑا سبا صاحب دیکھانا کو امرا بھی جمال عبدالناصر گوشہ ماترہ ملی رہ چاہا دے وہ دیکھان صاحب زمین ملی رہ داتا کا لائبریری کے اڈبیت 2005 2006 فنکشن بود یہ لائبریری ممبرشپ شروع بیتا تو یہ لائبریری بنیادی کارشا کہ ماں
بلوچ و بلوچی و بلوچستان سره پټ پول بکنه کایا اکیڈمی جندے نے مگا کہ اصلا می ما گندے سوشل میڈیا انچو پیسر کے منگو گوڑا کم پیسر گپ کنا زمین جندے حوالے کہ ساری مطلب لائبریری فی الحال یکٹم کے کنا اور زمین حوالے گپ کنا کہ دو جیڑا نا ایک زمین جندے ایک لائبریری ہے ہما تہ مڈیاں آنی رکھے نہ گو آنا چوں سیف کرنے کی گوڑا زمین حوالے زمین مرچی تک مطلب عظیم دہکان نامہ پرچا اکیڈمی نام الاٹ نہ ہوتا سر بچا ادانی ما اگر ابرا بکنیش کل عمل بن نیت نا سبا کے وادی کی زمین دیگ بھی بلکہ سبا نا بلکہ بلوچ دیگ بھی انچو کہ مائے مردمان درستانی گپ پہ کہ سبا یک فرد واحد دیا وادی کی زمین دیگ بھی لیبری نام ہے سرا گوڑا ہما ٹیما سبا ایک اصولی مرد میں چیزاں تھیچ کہاں چیزاں گڑمونچ نہ کہاں یا گوڑا ہمیں گپ کتیا کہ وجہ زمین کے دیگ بھی تھا انسان مر گیا ماں تی معاملاتی بھی تی براتی تی سیاحتی تی تریزت کے ناقصت کے پچھے زمین ماترا پیسرا بھی میں سنگتوں ڈسکش بودتا طرح تو یاد بھی یک پروگرام منتو سال 2020 سال ہم کو تگا ہمیں لیبری جنجال آڑو جنجال کے لیبری پروشک بہ گئے طرح معلوم ہے تھی منتو یہ سیمی پروگرام ریفرنس لیبری سر منتو کن گئے نہیں ہمارا ٹیم ابھی تو ہمیں جوستا کہ لیبری زمین اور یہ اسٹیٹس کی ہے تو مانا ہمیں گپ کو تگا کہ ریفرنس لیبریری ہے یہ زمین کے وجہ دیکھا نا کہ ڈونیٹ کو تکا وہ ہمارا ٹیم 2006 وہ آ ٹیم یہ لیز سلسلہ ٹرانسفر ہستا تو دیکھا مشی کہ ماں زمین کا کاغذات یہ واسطہ لگا آ ٹیم ٹرانسفر نہ بوتگا منیالا یہ ابر میں سنگا تھا چونکہ زمین آنی کاراں کنگایا ٹرانسفر کاراں کنگایا معلوم ہے آ ٹیم بینڈ نہ لگتا بھی تھا بینڈ رہتا بعض ٹیم رد لگتا گا بولے دیکھا نا یہ زمین نے جیند کے دار اسے ملکیت انگا تک میں گورا ڈاکومنٹس نے کہ ملکیت لائبریری زمین باقاعدہ داتا اور جدا گشیتا سند کو تھا یا یہ مدرک یا ڈاکومنٹ سے داتا چوشے چیز انگا نہ رستا ماں گوڑا یہ ابرا کے وادی کہ لائبریری ہمارا بجلی مسئلہ بھی شمسا ہمارا چونکہ کے الیکٹر کا ہمارا بجلی دے گی گا گوڑا ماں شوتے اپلائی کو کے الیکٹر کا کہ وجہ ہمارا بجلی بھی دیتا میرا کنڈا سسٹم ہونی یا ادارے مدام ہونا بھی یا بعض موتے کنڈا سسٹم چلائے تھا نہیں رہتا کہ ہمارا کہ الیکٹر کا نوٹس رہا تھا کہ یا شما میٹر بزور ہے یا شمارا ما جرمانہ کنا جریمہ کنا ماں گوڑا سنگتا جمال ناصرہ اور ہمیں گپ کو کہ ہمارے ڈاکومنٹس واجہ گئے جو کہ الیکٹر ڈاکومنٹس روٹی تو ڈاکومنٹس ان گھرے کا شتگے گوڑا دیکھ کر صاحبہ یا ٹیمائی ڈاکومنٹس ہمارا تعویل نہ تھا کہ الیکٹر کے مسئلہ میں انگا تک روچ مرچی مسئلہ نہ چلایا نہ گئے لیبری بجلی ہے پتہ ہنی کے معاملات بیتنا تقریباً چیزیں مدت پیسرا 2022 آخرہ 2023 کے بعد کہ اسے مسمار کا نگات کرتا ہے ورنہ پیٹیشن داخل وہ کوٹا چاہیے کہ ماں وہ قانونی مرد میں مارا وہ جنگ چوپ و مزاحمت و ادھر روڈ بند کرنا بگنتے ماں قلب مرد میں ماں وانوں کے مرد میں مارا جو استے میں قانون و کانسٹیٹیوشن آئینے دی مر رہو کی چاہیے کہ ماں اگر کوکا سلوات بکنے یا روڈ بند بکنے ماں جلد کے مرد میں باندھا میں ساتھ میں گوٹا کپی نا ماں وہی رمضان ہے پتہ ماں بلوچستان انچو مسائل ہستا انچو مشکلات ہستا ماں چاہیں نہ کشنا دی نوکے پینڈورا بکس ماں پچکنے نہ لوٹ گائیں لہٰذا ماں کے کاغذ پتہ ذکر کوت کے تو وجہ ماں کوٹا پیٹیشن داخل کو تھا تو ہمارا ڈاکومنٹس آنا بھیدے ہاں مرچی باندھا میں سنگت کامنٹ حفیظ داتا کہ آخرہ کامنٹ حفیظہ کے بعد میں ایڈوکیٹ جمال ناصرہ و عمرانہ داتا تھا کوٹا کے ماں پیش داشتا آیا کو یہ قابل قبول نہیں ہاں چیئے کہ اسی جو استے موروسی زمینی یعنی پیروں کے نام ہے تانا دیکھا نے نام آنا ہی ڈگر اگر دیکھا نہیں ڈگر تیوں کا دیکھا نام بھی تھے چلو باقی اس دیکھا نو گپ کریں یہ ڈاکومنٹس دیکھا نے اور دیکھا نے فریزت ناقوزت کا نہیں یہ براتا نہیں آئینے اسے پیت پیروں کی نام ہے انگا ٹرانسفر دیکھا نام آنا بھی تگا جو دیکھا نہیں بھی ظاہر ہے شاید اگر انگا تک نہ بیتگا روچ مرچی دیکھا نام انگا دیکھا جندے نامہ نیا نا گوڑا شاہ فرض کا ہوا زمین وہاں کے راضی مبی گوڑا شما پتہ سرکار شمارا گپیت کرت کنی یک کی دو چیز ہیں نا ایک ایک عدالتی حوالے تر وہ دشور چیچو مشکل دیں وہاں کبھی اور دوئی فرض کا آگاہ شما وہ دکھے ایم پی ایم این اے یک ڈیل کرنے کے بیچ تارے ایکسپریس روڈ کے کہتے ہیں اور تر آلٹرنیٹی کا اسی واسطے پتہ میں پیپر ڈاکومنٹ سے ضرورت بھی گوڑا ادا اچھی بو گا مطلب پرچہ چوش بو گئے سر بچہ ماں ہوا اول تا سبا صاحبہ گوشتا کہ بابا پروے والے کے زمین داتا
पूरा तो बायदी इसे डॉक्यूमेंटेशन अभी मारा पे थे लेकिन चूंकि मैं पता ही गप्पा नहीं ना था वो ये मामला था जा देखा ना मैं बरा थे अगर ये मसला ही पैदा भी था मारा मर्दमाना ये गप्पा मता मारा जोस्त का लगाया कि मसला चाहिए जब मसला सीधा और सादा और सिंपल है बेगंदे मर्दम से सिंपल नहीं कि डगारे मसला है भले मनुष्य कानूनी गप्पा अगर पूछा सिंपल ये वास्ता है कि ये जमीनी मामला जिदा है लेबरी मामला जिदा है लेबरी जो से के मलिर एक्सप्रेस वे बबुशा बोट्टो एक्सप्रेस वे बन गए तो इसी मसला ये दिखता कि ये हन्ने की किस्सा है ना इसे तकरीबन 6 साल हम कुश्ती को जा को सलवाता है नहीं मामला इधर क्या था नहीं कि आखिरी से हमारा गोश्त था कि नहीं शुमा हर चीज कने नहीं माँ जो खरबो कलदार खर्च को था माँ पा लेबरी या डगारी वास्ता माँ वैसे ना था रहे तो जाहिर है माँ का बेदार शो तरक्की मुखालफ है माँ वो तरक्की मुखालफ नहीं भले तरक्की भी एक बड़ी या पहम या हमें जो इंटरचेंज है तो मैं हमें डिमांड भी था कि इंटरचेंज पे करें ये कम के कम मैपा या ये मास्टर प्लान कम तर पे करें भले अंगा तक मारा पेसरा बढ़ता या गप को था कि जी लेबरी है नुकसान ना भी अंगा भी मलिर एक्सप्रेस वे या बोट्टो एक्सप्रेस वे अच्छे लेबरी जिंदा नुकसान ना बेगे भला ये राह बंद बेगे नहीं भले बदबख्ती के दूसरी प्रोजेक्ट है कशा चुका सके केएमसी प्रोजेक्ट है केएमसी प्रोजेक्ट एक लिंक रोड है ये कशाचे पोलाचे अटबैगे में इंटरचेंज है कशाचे लेबरी गेस्त्रे बाहर कट कनक बरगे तो मारा ये पैसा नष्ट यानी तकरीबन चीज से मुद्दती गप्प कनगा नहीं मां गोश्ता के वजह तो के लेबरी अप्रोच है लेबरी शमसा जर्रे बदल भी जागे बदल भी डगारे बदल भी माड़िए बदल भी भले ये मवाद के लेबरी तहायरा सबा साबा वती होने कीमत जरूरत सरजम को अगर ऐसा बांधा नुकसान बिरसी इसे जवाब कहे था आया रमजान बामरी दान थी आया देखा नहीं था या देखे मारते में दान थी तो मारा ये तौर से कि ये लेबरिया या ऐसे के ब्याह बिल्डो से बेकना रंदा गुशा के जी माँ गुश्ता के आम किताबा या ब्याह के आसी विधायक के इसे बोन बेदा शप नेमा मामला तो आस्ता है मुल्क तो का नी रंदा गुड़ा हमें कौम हमें राज मना बे ऐसे कारमस्तर लाइब्रेरी यही जोस्ता ना का कि शुमारा चुचकी खदशात बुत्तगा ये खतरात बित्तगा उड़ा शुमा पर्चिया एकदम अमल ना कोता है कार ना कोता है इशाना ट्रांसफर पे करे नहीं मामला तदात का कि जमीन ने जागा कागजात रोज मार्ची प्रैक्टिकल तौर पर लाइब्रेरी नामा ने हाँ चुकताओ कुछ के बाद एमपीए या एमएनए बुशी की वजह मार्च मारा मुतबादल जाए जागा दे पर डॉक्यूमेंट्स को जा तो मैं वरा अंगा तक में डॉक्यूमेंट्स देखा ना मारना था तक पता माँ एक अपा कने कि देखा ये वास्ता न करेंगे कि दी जमीन देखा ने वती नामा हो नया भले अंगतन देगा फरीका न गए कि मशवरा अगर सारिया के हमारा राहे बंद बुए गप्प राहे गप्पे जाते कि भले दवान रिकॉर्ड कुछ गए कि मेरी प्रोग्राम था कि मुआफर करता कि मशवरा देगा ज़मीन दई शुमा मामी ज़मीन सरा उती मतलब बिल्डिंग बंदी कुड़े इदा अफर न करने के सबब ची बूता इदा बेबावरी बूता या शुमारा लोकेशन एजेंट चेंज करने की बूता ना बच्चा इदा मारा ने लोकेशन चेंज कर चुने लाइब्रेरी है सेकंड ब्रांच थर्ड ब्रांच या ये देखिए ब्रांचेस मारा सबा जमाना का चिमाई कोशिश भी था कि माँ लाइब्रेरी एशिया माँ स्टैंड देखने से देमतरा बेबरे माँ हब चौकी हमारा एक ब्रांच भी हमारा ग्वादरा ब्रांच भी हमारा लियारिया ब्रांच भी रेफरेंस लाइब्रेरी ये वह बनने की गप्पे नहीं वो कुआने गप्पे ना वो लोकेशन हमारा चेंज करने है चीजें नहीं इसते हमारा देखिए सेकंड ब्रांच थर्ड ब्रांच फोर्थ ब्रांच हमारा कैंपस बनाए नहीं गए लेकिन अगर देखा नहीं जमीन गोश्त की बिल्कुल गोश्त की देखा नहीं अंदर रिकॉर्ड है बड़े मनी अबर ऐसे के वजह मनी ना बल्कि हमें काबिल संगठन अबर ऐसे कि जमीन के देखा देगे ये देखा ना कि जमीन कुआने के दाता सभा काट चुके सास आइए काद आसमान तक आया तक अंगा तक मिल्कियत न रस्ता माना बांधा जमीन बेदा या काबिल लाइब्रेरी बेदा तो पता भी मिल्कियत बना ना रह सके पता बांधा ये नाकुजात के बाद भाई बुगुशी की वजह देखकर जब मर गवा दे चीने से कोल्ला से जाकर मौत बांधा मासरा देखकर सरा का हमशे बरात चौक बाद का शी जमीनों में पे पीर की गए निवड़ा आइए जो अब कहना ये एक गप पे दूसरी गप शमसा विषय के अगर लाइब्रेरी जमीन रसे वो शहर देखा ना या पर कोता भले ये जमीन बंदी कहे विचार ये सभा साहब जिंदगी भी था ये पेंट गार्ड को था चंदा को ना सरकार के शरवार तिश्मर हजारों वदन ना मुफ्ता ना वार्ते सरकार कैश ना था ना सरकार कैश जर ना था सरकार को शिके के मन तरह से जब मैं डिमांड इसे के
ہمارا اگر زار بدا 1 کروڑ نہ متبادل بندگی واسطہ مسئلہ دن چی مسئلہ ہے کمو زمین حوالے شو کہ مگپا یا یک ترسیش کہ ہما جگہ کہ سرکاری زمین نے بگنتے مرچی بدنتے لائبریری پتہ 2 سال بعد بے ایگا پراست تعظیمی کے بعد مولا فاضل اکیڈمی اڑا کہ پتہ بیتے کہ بھی بلڈنگ خالی کرنی نا نو آیا زمین نے الاٹ کرنے گئے شمیر ڈیمانڈ چھوچا یکی شک کہ چکہ تو ساری گب جو کہ ایکسپریس ہوئے مزن ہے وہ رائے یکنی میں گیا سرکار دوتی طاقت ہو سکا استعمال کا کہ مدنی چیزیں بقولت یہ کہ کیسے کہ بیشکاری ہے کہ اور دومینی میں شما مدنی ڈیمانڈ ہوں ایئر کرت کنی نا کہ بھی لہتے پچھے قانونی ہستا کہ قومی ورثہ بنتے ہیں آئی تھا آئینا سرکار روڈ گوازند کرنا کا لیگلی قانونی وڑی چیزاں نونگڑا ای حوالے مطلب شما ڈیمانڈ چی بود کرت کنا واضح کرنا کم کی بچہ آج زمین لے کے اگر آج 400 گز دے یا 650 گز دے گز دے حساب مطلب 1000 دا نا سرکار یعنی تو اگر سرکاری ریٹ بھیجنے 400 گز دے زمین 1000 چیچو بھیا اگر پر اسکوائر فٹ یا گز دے زمین بدا تو آئیے زمین اگر زیادہ بس سک باس قیمت بردہ بھیجنے مارا یا 8 لاکھ یا کروڑ دان دیشے گیشتر واز ہمیں اسکوائر فٹ حساب ہمارا گیشتر نہ رسی کہ 650 400 گز زمین نے اگر یہ 1 کروڑ ہمارا بدا آیا مرچی کے دورہ 1 کروڑ یا جیسے متبادل شرح لائبریری جوڑ بیت کت کا امپوسیبل ہے ٹھیک ہے سر یا کہ ہمیشہ ہمارا ہمیں 14 کا اسکوائر فٹ حساب ہمارا زیادہ تھا نا ہمارا وہ طرف جو 10 کروڑ 20 کروڑ بنا نا مرچ کے حساب اسکوائر فٹ حساب ہمارا زیادہ تھا دیکھا نا زمین اسکوائر فٹ کر رہو گے لائبریری ہمیشہ آدھا دوبی اکثر ایشی کہ یہ معاملات کے حد کا ماں طرف پیسرا عرض کو کہ تو ایک اپا خدشات کریں خدش مارا بھی ہستا کہ سرکار باندھا بیتے اسی زمین مانیں گے ماں واتی زمینہ لوٹا بچار ماں ایدہ کاربینایا سال واتی پیگا اسی ماں چی کار باستا ایک اپ میں خدشات میں دیکھتا گا کہ سرکار باندھا اسی بنی زمینہ خالی کرے ماں ایوڑے زمین ندی ہے کہ باندھا سرکار خالی کرتا ہے حالات کم پڑے ماں اگر زمین زیر ہے ہمارا متبادل زمین رسی ماہیا باقاعدہ لائبریری نامہ رجسٹر کریں سنت والا بنتے ماں ایم او سائن کریں ڈاکٹر سر نیم ہوتی کارا کریں انچو گواتے سرا انچو کنوے سرا وہ کارا ہونا کریں مولا فاضل لائبریری کیس بالکل رستے ہیں یہ ہم بالکل من نہیں کرا بھلے آئیے کیس دیکھ رہے ہیں میں ڈیفرنس سے آٹھنا مارتن چھوڑا دیتا کہ ڈیمانڈ بکا کہ زمین میں سرکار میں لائبریری نامہ بکا میں اولی ڈیمانڈ آنے سے کہ میں یہ جاگئی کہ تمہارا دے گئی تو باید ہمارا کو لیز کرے لائبریری نامہ پہ دے یا کہ دوسری کا پچھلے کہ مرچی سرکار بلوچی کے لیے جاگا جاتا ہے بلے آئے بھی ایک ڈاکومنٹیشن کو تھا کہ انچو زمانہ کے تو آئیے کہالی کو تھا کا سرکار مولا فاضل لائبریری کیس بالکل مختلف کی سید آشی رفت لائبریری تھی میں کابینہ یا موتی راجہ مجھے مارا یا کہ الزام ہے ہم جنک بہ گئے تو راجہ جو اس کو تھا نہ کو تھا یا راج چیئے کو شکیں سر ماں یہ کابینہ کے منتخبی تھا کابینہ خود مختار کابینہ ہے اسی باقاعدہ الیکشن پروسیس سوری کم گپت ہمیں ابھی جس کہ تو وشت کے اکثر ظاہر ہیں مخلوقات شو کومر جس کرتا نہ کرتا کہ قومی مڈیس نہ سر پدے وہاں کے شاہ بھلے شمیزان چوشین ڈیلے بوتا گوئیں پیے گوئیں مننے گو ادھر یعنی کہ ڈیمانڈ چھویں بوتا کہ متبادل شمار پیشکش کرتا کہ پلان جاگہ مشمار یہ چیزیں دیاں یہی جاگہ دیاں یہ بلڈنگ دیاں اچھا سرکار وعدے کے یک چیزیں کہ یہ مسمار کے کام کو آترا آفر ہوا دا نا کہ بابا یہ جاگہ متبادل مطلب یہ جاگہ دیاں مرچی اگر میں واجہ دیکھان صاحب اگر زمین نہ بھر گئے تو یہ متبادل زمین دا یا یہ زر دا یہ دو حساب ہستا نا مارا بھی متبادل وعدے کے ماں ایک ڈیمانڈ کو تھا کہ بابا شو میں لائبریری پروش گئے قومی ورثہ ہے اسی تو کا ماں انچو زحمت کشتا وعدے کے 2022 کے شوئے کیسا شروع کو تھا ماں میں اقدام عمل چی بیتا کہ ماں لائبریری ویسا آیا ماں ہیچ نہ کو تھا ماں 10 سال ہیر کو تھا کہ بلی بپروشت نا ماں عدالتہ شتگ ہیں ماں وتی قومے گورا شتگ ہیں ماں وتی دانشوران گورا شتگ ہیں ماں وتی عدیب و صافی کنو کر گورا شتگ ہیں ماں وتی مارتمانی راج گورا شتگ ہیں ماں وتی موزدین کرا شتگ ہیں ماں ایک اپا کرنا گئے کہ وجہ عدالتہ ماں شتگ ہیں عدالتہ میں کیس پیٹیشن خارج کو تھا کہ دنیا قانون ہستے کہ اگر زمین نے ڈیولپمنٹ دیوا کہتے ہیں سرکار آیا زیرت ہے چاہے آتی موروسی بھی
یا تی پیرو کی بھی یا تی جو سے کجا بھی صورت لیز بھی سرکار وادی ڈیولپمنٹ دے ما کہتے آپ پتہ ترا دو چیز کا یا ترا متبادل زمین دا یا ترا زر دا یہ معاوضہ یا ترا دا وادی کے مہارا یہ کوشش بھی تھا پینشن خارج بھی تھا میں جو سے ڈاکٹر کلیم لاشاری صاحب بات کا آئیا باقاعدہ آرکیالوجی کے حوالے یا یہ جو سا آرکائیو حوالے یا ہیریٹیج حوالے باقاعدہ یہ ماننے کا نامہ بودتا بلے اسے نوٹیفیکیشن سرکار یہ واسطہ داشتا یہ معلوم ہی تھا کہ ماسٹر پلان تو کا پیدا کے ماں وتی ایک رام کو سیمینار ہم کو تگا ماں وتی لس مجلس جنرل باڈی ہم کو تا مدرائے مار کار کو تگا کہ مارا میں اخلاق میں قانون میں روایت میں کانسٹیٹیوشن میں ریفرنس لائبریری آئین مارا اجازت تھا آما کار کو تگا نی کہ ہدایت کا سر بوتگے کہ جی جاگا ہاتما پرشگ ہیں نی میں سنگتا کابینہ فیصلہ کو تھا کہ ماں بڑا واجہ کرنے نی واجہ کہ ایک آپ کو تھا عدالت میں معاملات ختم بیتگا میں دیکھ چیز دو ختم بیتگا نی میں سنگتا کابینہ فیصلہ کو تھا کہ بابا ما سرکار ہے گوشے کہ مارا متبادل جاگا ہی پہ چکہ زر کے مارا تھا زر میں انچو نہ پاں ما زانے کے 400 اسکوائر فٹ چچو زر رسی یعنی علاقہ ایم پی اے و ایم این اے کش ملاقات کرتے گڑا ایشان شما چچو عدد تک جی جی ایشان نامہ بغیر کو کہ زیاں ہمیں نہیں مگر ہوگا یا کہ وعدے کہ میں کابینہ فیصلہ کو تھا کہ بابا سرکار بے ہر صورتہ بے ہر قیمتہ ہر وڑا اسے پروشک ہے نیمہ شوتے گئے کہ بابا عدالت ہمارا ریجیکٹ کو تھا دیکھیں معاملات ریجیکٹ تھا مار روڈ ہم شوتے گئے ما کوکار ہم کو تھا ما جاک ہم کو تھا ہر فورم یا ما شوتے گئے نی ما جیسے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کلچر ڈپارٹمنٹ ادھر استانی دروازہ ما ٹوکتا تھا نی آخرہ سنگتا گوشتا کہ بابا یہ علاقہ ایم پی ایم این اے بھی ہستا مارا ایشا نہیں کر رہا ہمارا متبادل جاگے ہوئے تھا اسے بات پروش بچے کریں نی کے بعد شوتے گئے وجہ سلیم بلوچ کر رہا نیمہ نام کر گیا چکہ تو لوٹے نام کر گئی بھائی نام ہو گیا بھی نا او نامانش بغیر جب چیری کار ہے نا شمس گوشا کہ جی شوتا دیدی ندیدی ہوگا پنے وعدے کہ یہ علاقہ منتخب نمائندہ ہیں منی تھی مسئلہ بچہ دیکھا نا بھی ہمیں کار کو تھا نا ماں بچہ گپو پدر بے کریں دیکھا نا بھی یک جو سے ٹیکنیکل کمیٹی جوڑ کو تھا ہمیں کمیٹی شتا ایم پی ایم این اے نہیں کر رہا ہمیں منتخب نمائندہ نہیں کر رہا کہ آئین اور گپ کرنے کے واسطہ نہیں آئی گپ چھی بیت کا آئی من و گوشت نہ کر دیکھا وقت خوشی کمیٹی شتا آئی باقاعدہ مذاکرات کو تھا بھلے آروچی کا لائبریری جنرل باڈی بھائی کی بیتا ماں گوشتا تو ہوتی کمیٹی اگر کمیٹی اچھے فیصلہ کو تھا تو کمیٹی جوڑ کو تھا کمیٹی بھی تھی مردمانی کے آ شتا وہ ایم پی ایز ہوں گپ کو تھے وہ منتخب نمائندہ ہوں گپ کو تھا اور آروچی منشتری کمیٹی ممبر یقین نیت کا کہ ہمارا جواب تھا دیکھا نا بار بار فون کو تھا دیکھا نا دیکھیں سنگت کا ہمارا بھی تھا آیا فون کو تھا کمیٹی نیت کا نہیں ماں یہ سرپت بھی تھی کمیٹی کوئی رپورٹ مر رہا تھا ماں بڑا مجبور بھی تھے شوتے گئے ایم این اے کرا ایم پی اے کرا ایم پی اے گوشتا کہ وجہ بچارے شمیں جاگا ہے کچا دیکھے جاگا شمارا تھا ماں گوشتا کہ دو گا جاگا کہ بدری نے بڑا مزہ نہیں کہا کجام ایم پی اے کرے کئی کرے شوتے گئے تھے ماں سر سلیم بلوچ کرا شوتے گئے تانا سلیم بلوچے گا تانا سلیم بلوچے گا کیا ماں کیا کمیٹی اور بھی تھا شوتے گا ماں سلیم بلوچ کرا شوتے گا نہیں آؤ تھا راجہ رزاق بھی تھا راجہ رزاق کے نام بھی گرے بہ گئے تو راجہ رزاق کو بھی میں کمیٹی مردوں شتا بھی تھا کہ آ علاقہ منتخب نمائندہ وہاں پشاں بھلے میں گیسر کمیونیکیشن میں ڈیبیٹ وہ سلیم بلوچا بھی تھا گوڑا چھے اینڈ تو گپا ہے کہ پازیٹیو گوڑا آئی چھے گپ چیز آخری گپا یقین دیانی یقین دیانی یہی چیز بھی تھا بچہ ماں سی سرکار گپا کہ آگے وربلیاں ماں آنگا تک 1% ماں آیا نا یقین نہ کریں آئی بنیادی سبب ہے کہ یہ سیاسی مردمہ اشان بیان سیاسی بیان تھے ماں گوشتا ہمارا ڈاکومنٹیشن کا میرے ہمارا ایم یو ایس این بکا ہمارا ڈاکومنٹیشن بکا نیم آتی جاگا جو سے ضرورت کنے ادروائز سرکاری جاگا ہے انچو کتائی خدشہ تھا شمس صاحب میں بلوچہ نے خدشہ تھا میں بھی خدشہ تھا ماں بھی جو سے انچو وسر کار نہ کنے نا نیمہ شتنے آنی کر رہا مامی کا پتہ آنا پڑتا اگر یہ درائے کارا ماں بکنے نیش شما گوڑے جاگا ہے مارا جاگا ہے مسئلہ یہ واسطہ پیش کرائے گئے کہ جاگا سرکار کے دنتی مارا بندی دنتی نا یہ جاگا کہ دیکھا نگا کہ ہمارے میجرمنٹ بکنے ہمارا یہ کچو کے ساتھ ہمارا زاردان تھی آزاد پیسرہ مطراز کو انچ کے بلائے رقمیں نہ بھی تھے وہ لیبری بندک نہ بھی باندھا پدہ مانا ترہ سوال بھی تھے میں کمیٹی سوال بھی وجہ شمارے ایک موقع کے رسگا
شما پرچی چی 10-12 بیتے من طرح یک گونڈی گپے کنا اگر من 2 منٹ ٹائم دے من یک طرح گونڈی گپے کنا کہ ما کائے کیا کینسل کوتا کائے کیا جوش کوتا کیا مشورہ کوتا ما اسبال ممتاز پرسنلی فون کوتا ما سجی مشکل گوشتگا ما نا یہ پوزیٹیو نیگیٹیو دوے سائیڈ گوشتگا بڑا اسبال ممتاز اللہ یہ صحت بدن زندگی بدا آر زندگی تو کال کرے بچے ما ہر بات بھی نام آگرہ تر ما آیا نے پورا 100 نشان آن دیا مانے آئی پورا بائی ڈیٹا بھی طرح دیا اسماعیل ممتازہ من ہمیں گپ کوتا بامری صاحب کابینہ شوئے با اختیار ہے اگر کابینہ شوئے فیصلہ کوتا گوڑا شما پرچے بہت بادل جاگہ مزیر ہے اسماعیل ممتاز دوئے وجہ مغربی بلوچستان غلام حیدر کزوری صاحب ہر چیز کہ میں چارگاں آیا چاہے مغربی بلوچستان یا مشرقی بلوچستان یا بلوچستان دمگ آیا خلیج آیا غلام حیدر کزوری بھی کزوری صاحب ہم فون کوتا آیا گوشتا کہ مان موسیٰ کہ محمود زئی وجہ ایران نجات و میں امان اللہ صاحب ما مرچی نشتگے وہ تھی گپا ما باقاعدہ اسپیکر آن کو تھا گوشدار کا میں سچی مرتبہ نامہ کر گئے اشا ما گپ کو تھا وجہ شو ہمارا چیز صلاح دیتا آیا وشتا شوارا کا متبادل جاگا رس سکیں آئیے بندہ دین تھی اچھا بندک دے گے یہ نہیں کہ ہمیں چونکہ یہ لیبری بندہ بدین تھی میں ڈیمانڈ بھی تھا 4 فلور 12 بندہ بدین تھی 4 منزل تو پتہ آیا وشتا ما فاؤنڈیشن 4 کریں لیکن پریکٹیکلی ما 2 منزل بنانے دیں 2 فلور بنانے دیں آئی تو کا 6 مان بھیا میں پتہ مردوں نے نامہ کرا بلے کم کچھ بریف کرا کہ آئی لوکیشن آئی بندہ کے جاگہ چطور ہیں آپ اشکایا کہ میں جو کہ نقشہ ہیں یہ کہ نقشہ سرکار بھی نہیں انجینئر میں واجہ ارشد انجینئر صاحب بلوچ ملیر مرد میں کوانے لائبریری نقشہ بھی ہماری ادا تھا یہ نوکی لائبریری اگر ہمارا جاگہ برسید امید ہمارا برسید ہمیں نقشہ تو کا ہمیں میپ تو کا میں ڈاکٹر انجینئر وجہ ارشدہ موجود ہے سرکار انجینئر جدا اور میں انجینئر جدا میں دونوں پلان کو تھا میں ہمارا گیسٹ روم لوٹی میں باندھا مہمان کا یہ جاگا بھی میں نے کہنے کا ہے مانترا ایک اپا کرنے کہ آئیے جو رستے میں اسٹرکچر چھے وڑا بنا کی بھی نا آئیے اسٹرکچر ماں کے ڈیمانڈ کو تھا بچہ میں کابینہ ڈیمانڈ کو تھا آئیشے کہ آؤں گیسٹ روم بنی باہر ہمارا بیبرانا بھی دیا چھے کہ باندھا میں مہمان ریسرچ میں کہتے آئیے جاگا بھی ہمارا ریڈنگ روم بھی دیا ہمارا آفس بھی دیا ہمارا لیڈیز اور جینٹس جدا جدا واش روم بھی دیا ہمارا جو ہے ایک ریڈنگ روم میں بلائیں حوالے بھی دیا یہ فرسٹ فلور ہے بس سیکنڈ فلور ہے ہمارا ایک بلائیں حوالے وہ کمرہ ہے وہ ڈیزائن ہے کہ باندھا ہم میوزیم میں جوڑ کت کریں باندھا ہم آئی ہوتی چیزیں نا اودا باقاعدہ ڈسپلے کت کریں اودا مزن میٹنگ کت کریں پروگرام کت کریں سبا دشتیری پروگرامی میں دیگر پروگرامی بھی ما اودا کت کریں مارا جاگا برسی یہ بلائیں اسپیس مر رسی نہیں یہ گپے کہ مطمئن ما چیچو اندازہ بیت کو تینے کہ سرکار گپا ما آیا میں ایگری بے کریں ما کریں ما پیسرا ترارز کو جب تک مارا ریٹرن صورتا ریٹرن شکلہ مارا مدن تے ما یقین کو نہ کریں فی الحال اگر یہ جاگہ نہیں ششوا لگی بنائے گا یا پنچوا لگی یا سالے لگی آیا گوڑا ہنی مائی چیزیں کو جا بنائیں ہمارا یہ کشا ایک مونو ٹیکنیکل کالج ہے ہمیں جاگہ کے مارا دات گئی آئیے کشا ایک ہاسپٹل ہے آئیے مغربی نیم گا آئیے مشرقی نیم گا مونو ٹیکنیکل کالج ہے ہمیں مونو ٹیکنیکل کالج ہے ایک بلائے ہال ہے جاگہ ہے ہمیں چونکہ لائبریری کچو کے ساس ہے ہمیں جاگہ ہے مارا شش بایتوں کا ایگریمنٹ کرنا بلکہ سال ہے بلے ماں سال ایگریمنٹ کریں میں یہ کتاب اولا ڈمپ مباں لائبریری مختلف لوگ کے جاگہ کے جوڑ بھی یہ جاگہ ڈمپ مباں کتاب یہ مواد ما اودا باقاعدہ ہما شیلفانی تو کا وتی لائبریری رننگ کنے ما ڈمپ کنے کا نہ ما 24 کلاک کا بھی ڈمپ کنے کا نہ چیزانا من اسماعیل ممتاز ذکر کو غلام حیدر کزوری ذکر کو وجہ محمود موسیٰ محمودی ذکر کو منترا جو سے استاد ایران نجات ذکر کرنا گیا کم منٹے میں تو نامہ گران کرا یہ نام ریکارڈ رکھایا ہمیں مردوں باندھا تی پروگرام بھی چاہ رہا اگر اوشا کہ بامری صاحب یا بر نہ کو تھا یہ میں ہما مردمہ کے کتاب نوشتہ کرنا دانشورہ شاعرہ افسانہ نگارہ یہ ہما مردمہ کے لفظاں کی مردمہ ہم نامہ گران علی بخش دشتیاری مغربی بلوچستان ہے علی بخش دشتیاری ابھی ابر کرنے کے ماں یہ کال کو تھا باقاعدہ یہ وائس میں نے موجود ہے وجہ اکبر کمشاد پنچگور مرد میں عزت اکیڈمی وہ تو نامش کو تھا عزت اکیڈمی ہم ابھی گپ کو تھا وجہ حیبتان کے بلوچی اکیڈمی ہے گئے حیبتان کو وجہ بشیر بلوچہ کو باقاعدہ فون سارا کمیونیکیشن ہوتا ہمیں گپا کرنے گئے مطلب نامہ کرنے گئے یہ ریکارڈ تو کا پیدا کر وجہ آسم زید ڈاکٹر آسم کو وجہ میں کوئٹہ گوادر سنگتے میں لائبریری بنیادی باس کانچے وجہ رحیم مہر ڈاکٹر رحیم مہر مرچی کنٹرولر ہے تہی جو استے پیسے بلوچی ڈپارٹمنٹ ہے شالا مرچی باندھا گوادر ہے ڈاکٹر رحیم مہر پتہ صادق سبا کے سبا دشتیاری شطر نزدیک شاگردان چی بیتا
ڈاکٹر مرچی مادا ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر سبا صادق سبا ہمیں ڈولا میں یلان زامرانی یہ میں جاگیر زامرانے پروفیسر ستار پردلی صاحب جی افغانستان پتا وجہ عثمان علی فیملی گپا کنا کم ہو شطرہ سبا صاحب فیملی تو کا یہ برازت کے عثمان دشتیاری آئیے گوارزت کے ظریف بلوچ ظریف محمود یہ آئی فیملی مردوا اقبال بلوچ دیوتر رو گئے مطلب یہ گوشت کنا کہ واجہ اقبال ہاشمی میں جاگیر کاٹوڑ ہے واجہ حفیظ کامریڈ تو واز آئی کامریڈ حفیظ وزان ہے حفیظ کامریڈ ایشیا مجھے اس کو تھا واجہ مشتاق رسولہ مجھے اس کو تھا واجہ ریاض یک لیکچراری بلوچی ماہیے جو اس کو تھا واجہ اختر قاضیہ مجھے اس کو تھا ناصر ندوی خیر محمد ندوی بابا بلوچی آئیے نماز سکیں واجہ خیر محمد ندوی نماز سکیں جمال عبد الناصر ندوی ایشیا مجھے اس کو تھا عبد الحادی کے تئی سنگتیں منیا سنگتیں یو ایس اے تو کا امریکہ تو کا سبا شاگرد وہاں بھی جو مغربی بلوچستان کے مرچی ماتا امریکہ تو کا ہیں ہادی صاحبہ وجہ اللہ بخش بزدار بلائے نامے ڈیرہ غازی خان ہے آما جو اس کو تھا وجہ اختر شواز مندے میں نمائندہ ہیں وجہ ڈاکٹر مجاہد لیکچرار بلوچی ڈپارٹمنٹ شالا پتہ ہمیں ایسا خاموش چونے نام ہے ایسا خاموش ہم تو زان ہے وجہ ڈاکٹر حمید ہے گپا کرا ڈاکٹر حمید میں بنیادی ممبر ہے ڈاکٹر حمید سیر و ساری انشتہ ملیشیا ہے زی پہری سیر سواریہ بنگور آپ کا یا کلا کو نئے منی ڈاکٹر ڈسکشن بوتا ڈاکٹر کچھ کے من شوارہ کچھ گایا من لیبریے فاؤنڈر مردمیا اگر لیبریے بتوادل جاگا رسی شوارہ بندہ نا سرکار وہ یہ ایگریمنٹ ہے کہ جاگا شوارہ نامہ کرا ایگزیکٹلی قبول لے شوارہ مارا قبول لے یعنی ڈاکٹر حمید ابھی قبول ہے دیبتا رواں پتہ سر مطلب بوشا کہ واجہ کریم باشند ہے مغربی بلوچستان ہے وجہ ڈاکٹر غلام ڈاکٹر فاروق بلوچ یک تاریخ دان ہے یہ ویڈیو بھی مرچی سوشل میڈیا شنگے ڈاکٹر فاروق ہے بلائی مرد میں ہمیں ڈولا حامد بلوچ ڈاکٹر حامد بلوچ بلوچی یونیورسٹی بلوچی ڈپارٹمنٹ ہے ایک بزرگ اسکالر ہے وہ پروفیسر ہے ڈاکٹر غفور شاد کہ بلوچستان اکیڈمی تربت ہے جو سے صدر ہے کارمستر ہے آپ ایک ادارہ ہے یہ چلائیں گے آپ ہی ہمیں غفور شاد کریں گے پتہ ازگر لال کہ میں بلوچی ایک شاعر و ادیب بانک طیبہ سے کینیڈا ہے آر بلوچی آسٹریلیا ہے واجہ مبارک ہو جرمنی ہے واجہ ہوتی خان و شما زان ہے ہوتی خان میں شالا میں بلوچی زبان ہے یک شر پٹ پولکار ہے وجہ ہانی شاہموری دے قبر شواز کرنا بھی دیگے وجہ ہوتی خان ہے وجہ علی جمعہ زامرانی یک سوداگر چچو کتاب آئی آت کا دامی کتاب آئی پیدا کے علی جمعہ زامرانی وجہ میں جو اس کو تھا ماں گترہ وجہ مردوں جو اس تھا ہالنڈ علی اکبر بولیدہ جو اس کو تھا عبدالواحد دہانی سویڈن میں نمائندہ ہیں شاہ منظور میں مبارک ولیج ہیں وجہ بشیر وجہ شبیر رخشانی اواران جاؤ ہے گے بانک شازیہ بانک شاہانہ راجانی وجہ چاکر علی ابرار چونے نام ہے چاکر علی ابرار یہ بہارین ہے اشیاء مجھے اس کو تھا وجہ میں سلیم شہزادہ میں شراپی گوٹے بچیے باس کے سعید سربازی بلوچی میڈیا و صحافت اندروکا کے صدر بیتا پریس کلب کراچی ہے مرچی بنی ایو گب بیتا شہانزدہ عبدہ ملٹ صحیح سربازی کشی بامری صاحب بالکل ہوتی کارا بیکنے ہوتی مڈیا رکھے نے وجہ مزمل بلوچ وجہ انجینئر ارشد بلوچ چوشے سر میں بازے نام گفت کت کنا ایت کجن گپ پہ پسوے تے آیا راجہ شما اعتماد ازورتا یہ راجہ ہما سرکردہ ہے اور ریفرنس لائبریری جاگیر مردمہ کو ریفرنس لائبریری ہم گرانچا ایشا ما جو اس کو تھا ماں راجہ ہمتی کیس بورتا دیما دیر کو تھا ماں معاملات دیما بورتا کا بچار ہم نے دیکھا ہے کہ میں سنگتا میں واجہ ہے میں عزیز ہے میں محسن ہے بھلے لاتی چیز ایسا آقا ہے قومی معاملات انتو کا آئیے بڑا وہ براتا ہوں باید تیچک بھی نا تو آت کا یا کنچی مردمی تی کشا نہ دیں تا آیا بلوچی علیبیہ معلوم نہیں نہ کہ بلوچ آئیے زناوتا نام نیاد ایک صافی خوشی کہتے سوشل میڈیا تی دیکھا نا کارمرز کا دیکھا جوستے آئی تو مس گائیڈ بہ گئی دیما کہتے مرچی بلوچا کمیونٹی ویسا چینج بدل کرنے گئے مرچی تو کہتے دیکھا یا تی دیکھا نا وات نہ پوچھتا بلے گوشتائیں تا ہما مردم اچھا ہما سیٹا تو انٹرو دے گا ہما سیٹا مردم جوستے کیمرہ میں نما ہے پر تمہیں آئیے کامنٹس پیدا کا آئیے گوشتے کہ مرچی کلمتیاں لیبری قبضہ کو تھا یار مرچی مہا بلوچا یجا کرنے گئے مارا مسترے مارا جوستے ایشوز دیما آیا صرف کے سرزمین ایشو مارا دیما ہے ماں بلوچا یجا کرنا کوشش کریں گے سبا دشتیاری پیغام ہے
سید پیغام ہے واجہ جھیڑھ ملا پیغام ہے مبارک قاضی پیغام ہے میں درستانی پیغام ہے کہ بلوچ یجا میں بتا مرچی آ کہتے ہیں کہ جی کلمتیاں قبضہ کوتا آیا ایک اپا مناسب ہے اگر من ہویا کا پتر کنا اگر سبا صاحب شہید بیت نا سبا صاحب جی دیکھان صاحب یہ جو اس کنک بھی یہ منی میڈیا ٹی وی ذریعے تئی گئے آیا سبا صاحب گوما زندگی ناراض بیتا نہ بیتا من جس وجہ کو چی گشتے بیتا آؤ منتے چی وہ جائے وجہ نوشتہ کہ واجہ جند نہیں بس انچو گشتی کہ میں اختلافات بودتا ما ولی پروگرام اچھے بند شمسہ اختلافات بیتتے گا نا آپ کچھ نے ظہیر احمد ظہیر یا برا گواہ ہیں ظہیر احمد ظہیر روچ مرچی کابینہ عباس کے اگر ظہیر احمد ظہیر سبا صاحب ہے دیکھا اختلافات کو ناراض بیتے مرچی ظہیر میں کابینہ باقاعدہ سینئر ترین باز کے میں آفس انچارج ہے نہیں ادھا منتر اوشا سبا صاحب زندگ بیتا دیکھان سبا صاحب بابتا شرع کمنٹس نہ بودتا گا یہ دنیا اس میں کنتے آئی معاملہ تن دیکھان جو آپ پرچے ناراض بیتا سبا صاحب شہید بیتا سر کم من موقع میں دے یہ اصلا ماں پوائنٹ پہ گپات رکھا نا رہا تھا وہ چیز کلیئر بھائی نا چیئے کہ ماں ایک گپا کنک نلوٹ گا بیتا گا دیکھانا تئی چینلہ ایک گپ کوتا گا نہیں ماں بانی پسوہ دے گا ہم چار منا بھی آکاستے نا ایسے لائبریری کارمستر منا بھی پسوہ دے گا آکاستے دیکھان سبا صاحب شہید بیتا ماں فون کو تھا ڈاکٹر صبورا ماں اس نے ڈاکٹر صبور صاحب سبا صاحبہ کبوتا بلوچستان یونیورسٹی دفنائے نے میں یار پی کراچی ہے میں واشا قبرستان باز مردو دفنے پورا ڈاکٹر صبورا وجہ میں دیکھیں میں دانش ورام بلوچستان یونیورسٹی موجود بھی تھا آیا گوشتا کہ سبا صاحب نام ہمیچو گرہان ہے ہر کا زور تھی نکا بلوچستان یونیورسٹی دائرہ دفنائے نگا ماں اس نے کراچی کارتی اور میں ریفرنس لائبریری دفنائے نانی جمال عبد الناصر جمال ناصر کے ایڈوکیٹ وکیل ہیں کلمتی ہے ہر چیز یہ بگوشاں آج ہوتا دیکھا نہیں کر رہا کہ یہ اب ریکارڈ پیدا کہ وجہ میں سنگتا نہیں مشورہ ہے کہ میں ریفرنس لائبریری دفنائے نہیں ماں لفظہ کمو ترمیم کنا گوشا منا سبا شاعت نبی لفظ کے دیکھا نا کارمرز کو تھا کہ شما باندھا ایتا گاؤں سے جوڑ کرنا تھا ایتا زیارتیں جوڑ کرنا تھا اگر سبا صاحب کامر بارتی لائبریری بھی بیتے ہیں شمس یہ لائبریری ڈیمولیشن نبوت تگا مصبار نبیت تگا سجے بلوچ چت کرتا سبا کامر بچے نگا بلے مرچی تو سبا کامرہ نیشت کا سبا ریفرنس لائبریری دفن بھی ہمیں دیکھا نا نیشت میں سنگتا نہیں گپ پا کے میں دیکھا نا جمال ناصر رہا تھا یہ گپ جمال ناصر جواب آگے تھا کہ مانا جمال ناصر یہ گپ کو تھا کہ ماں شتا وشتا دیکھا ماں قبر ادا کرنی گشتی کی زندگی میں پیر زیارتیں جوڑ کرنے تھا ادا اجازت نہیں تو دیکھا انگا تک زمین بلوچ ملکیت نہ ہو سکے آوشی منی لائبریری منی زمین بابا زمین بلوچ ہے کہ زمین ملک قومے گے سبا صاحب دنیا چی شتا دیکھوا منتر کال کو تھا دیکھان صاحب سبا صاحب دنیا چی شتا مرتبہ کہ دنیا چی رہو تھے ساد حرابی بھی بیتی ماتو آئیے اپا حرابی اگنور کہاں تو آئیے ہمارا القاب دے گئے ہمارا نامہ دے گئے تو من نہ گوشا سبا صاحب فیملی بھی گپا کرنے گئے ہادی صاحب جو یو ایس اے رشتہ ہادی میں نے فون کرنے گئے یہ گپے گواہی من بھی ہے سبا صاحب یہ القابی دارت گا سر لائبریری ریفرنس لائبریری بعض مقدس ہے بلے سبا ہونا چاہیے زیادہ مقدس نہیں سر جی مامی گپ کنا نگرسرا وقت باز بوتا یا کش کے من آخری جوستم ایشن کہ ریفرنس لائبریری نہ تہنا ملیرا نہ تہنا اما کے ممبرن تے اوور آل بلوچ کے دنیا تے نشتگا درستنی واسطے ایک مدنی مڈی اور دومی نے مگا سبا صاحب جند ہیں سبا صاحب جند درا ہما آزادی پسند ہے ہما پارلیمنٹرین اور ہما بلوچ ہیں کہ وہ لٹریچر آنا لنک کے استے تعلق استے یہ درہا آنا شہید قندیل گشاں آئی پہ شہید قندیل گڈی واب ہیں اور اشرا یکنی مگی وہ سرکار شہید نام سرا اور سید ہاشمی نام سر کرنت ہیں آ لوٹی کی شلاس بھی اور دومی میں ہمیں بڑے مسئلہ کے تو بیان کرتا کہ تہتو کی مسئلہ اور بلوچ اور آلوت نہ کہ بلوچستان اسمبلی تج ایکشن زور ہوئے نہ کہ آزادی پسند سے بیان دیتا اور شما چے کہ بڑا یہ اشرا رکھے نہ کہ ہاتھ رچے کا بھی گڈ سرا شرکمو اصل رکھے نے ہاتھ پر شمسا بیشے نا ماں بہت عرض کریں کہ بلڈنگ میٹر نہ کہاں اصل ہم مواد کا تو کا ایرا اصل چیزوں ہما ہے نا بیٹا ہمیں تو پیسہ وقت ہوا کہ بلوچی کے ہمیں ڈیلا آگا ماں کا سرکار باندھا کرتے کی مطلب فائنل ہے سر آج ناکا ڈیلا ماں پتہ راجا رہے رپا کنے ماں پتہ راجے کر رہے وجہ یہ ڈیل مارا جا وادی کے مارا حتمی صورت 110% گارنٹی نہ رسی ڈاکومنٹس مار نہ رسا
मां लैब्रेरी जो से काराकोत ना करें मां भी बजा लैब्रेरी सही है मां लैब्रेरी अमीन नहीं काबिने इख्तियार नहीं से आईनी तो पर काबिने इख्तियार नहीं जिम्मेदारी से शो में ना जिम्मेदारी मैं नहीं जिम्मेदारी है मां हमें गप्पा करने गया था कि मर्ची बलूची एकेडमी ट्रांसफर बिता वती शक्ल सूरत है बलूचिस्तान एकेडमी के तौर पर है भले हमें हाशमी एकेडमी के मर्ची गुआद रहे अभी ले आ रही है बिता ना मर्ची अवधा कार करेंगे तो मना ये बगोश सबा साहब शहीद भी सबा साहब शहादत मर्दमान संगति अलस्को मर्दों साहब नाम करे के अलस्को भले रेफरेंस लाइब्रेरी और रमजान बामरी गप्पा गवाही का मनी जन मां रोज मर्ची अगर टीवी नंदा पड़े सबा दशटमी ने उस्ताद है मां कराची यूनिवर्सिटी है बड़ी डिपार्टमेंट है मां कोई भी प्रोग्राम है करना हर बड़े गप्पे करना मां उसे सभा साहब ने उस्ताद है मां ये हमारा ओन करना सभा साहब नाम है गिरगा हर मर्दम ताकत नहीं नामा बिगड़ी मन हमें स्याही दस माला कोपा करना मां सभा सोख सलाम पेश करना सभा हर बरसिया रेफरेंस लाइब्रेरी दारी हमें मर्दम रेफरेंस लाइब्रेरी कशा निश्तगा सभा साहब प्रोग्राम चाहिए नहीं आया सभा साहब मिशन चाहिए देवा नवरा सभा साहब चाहिए ओन नकना बाबा सभा साहब हर कसा चेस्कोत नका आई नाम है गहरगा आई लफ्जा नहीं आ रहा सभा साहब केरदा तो मना शक्तर जाने भले सभा साहब चंदा कोता लेवरी वस्ता मन ऊर बितगा मगरबी बलोचिस्तान माश होतगे ते ग्वादरा पसनिया ओरमड़ा जाऊआ या वाराना या कुजा माश होतगे मर्ची शहीद कंदील रास्ता मैं मुजामती मर्दमा दाता तो आ मर्दमा मैं मर्दम तैयार ने सभा साहब बोशा शहीद कंदील हमें वाचकर देकर चोर सभा शहीद गुशी मात्रा बोशा चोरंदा कहीं शहीद कंदील गुशी अवश्य सभा या गोश्ता सभा नाम इंचो सभा नहीं मिल वाजा सभा या भलाई शख्सियत है सभा मर्ची अगर सभा मतलब शमा सॉरी एक मिनट तरानु को ओवरऑल कौम गोश दर गए ना तो तरह बलूचिस्तान असेंबली में गोश दर गए तरह दानिश्ते के मर्दों गोश दर गए तरह माँ एक वादे गप्पाया में से लाइब्रेरी अर्जिश थे और सभा साहब वो गुड्डी हुआ है कि ये कौमी मंचुश के में आर्कियोलॉजी तबाबू का सैचना को अपना को तो हर रोज एक जगह बिल्लोज कर गए इशरा हूँ एक ही लो बहाने सर जा गई वड़ी नवड़िया लूटी के इलासे कने मतलब मामे का पकड़ना गया तो कि बस का बलूचिस्तान असेंबली है वो द बलोच कौम परस्ता या के अमुद नश्ते सरकारी हवाले के अस्ता बलोच असम वाकदारा नहीं मग पाऊँ और ये चीज मतलब फेंकना पर्चा तनी सी बकोल तो ये कि सभा साहब नाम गुमिशन बड़ नबी है कि गुमिशन जूरंग नबी बड़ा एक इधर खामोश और तो चीज सलाह दे कि बलूची एक शम्स साहब सभा साहब गप पे कोता के रेफरेंस लाइब्रेरी कुल बलोच है अच्छा जमात इस्लामी वाले भी मुस्लिम लीग वाले भी पीपल्स पार्टी वाले भी कॉम्परस्ती भी देखिए अक्की भी या कभी भी आप नकोता कजी इधर जमात इस्लामी महे थे इधर मुस्लिम लीग महे थे पीपल्स पार्टी महे थे वहाँ डॉक्टर मालक आके मारा सी लक कलदार दातगा तो आ सी लक की कलदार रोज मर्च माई गप्पा कना तो मर्दम ये गोशा के जी शवाई जार को जार होता मारा ये लाइब्रेरी है या कलदारे जाती जो तौर पर एक मर्द में दात ना काम मैं मेंबरशिप के मर्दों तौर पर मैं मेंबर हां बास का आवती सालाना फीस ना देगा तो ये लाइब्रेरी छोटो रहोगे देमा आया इसे 4 मुलाजमीन चार उदा बाकायदा कारमंद तो आने सैलरी चुको जा कहते हमें मर्द में के दावा करके किताब एक जगह मनेंगे तो आइए वो तो दा कलदार लाइब्रेरी डोनेट को था कदी या हम मर्दों की लाइब्रेरी पर्ची जो है मुतमार बह गए शुमा इतना उसे हमें मर्दों गुफ्तार गाजी कदी लाइब्रेरी अतकस चक्कर ही जाते गए माँ हमें केस बलूचिस्तान असेंबली मर्दमा भी गोश्ता माँ वजह डॉक्टर मालिक है जो एमएनए असेंबली ने इसता पोल्लाने या पोल्ले ने इसमें नाम शतर जाने पोल्ले ने माँ आइए अप्रोच को था आइए असेंबली बिल्कुल का आपको था बिलावला भी कुछ थे कि लाइब्रेरी बलोचर एक मड्डी है मीरा से इसे मसवार चिया करना गए भले हमा आमदान और गुफ्तन नशस्तन बरखास्तन बीता प्रैक्टिकल है चिका अपने बीता माँ मर्ची मोल्ला हिदायत रहमान भी जियात का लाइब्रेरी है माँ हमें आपको था वजह ये लाइब्रेरी बलोच है ये ना के सभा साहब पुष्पद फैमिली है ना के रमजान बामरी है या देख के लाइब्रेरी कोल बलोच है हमें गप्पा करना कहे माँ सरकार उसे खुद कने शुमारा के मतवादल जागा दे शुमाते गनुकी माँ कने नहीं साहब माँ एक गप्पा बिल्कुल बार बार पूछ गए माँ कौमावती का राबता करना गए माँ ये काबीना के तश्कील दाता मारा देखान साहब उसी काबीना हैसियत चाहिए साहब एक गप्पा गोश्तार काबीना अगर हैसियत भाभी थे काबीना मन अतकती लोगा
من ترا گوشتا کہ دیکھن سب تا حیات ترا صدر کنے تو میں سرپرستی بکا تو بیا لیبری تو ہمارا چیز جواب داتا تو گوشتا بنا لیبری کار لیستے لیبری ما اصلا لفظہ ما کار بند نہ ما لیبری سوت کا شما ہر چیز لیبری کرے شما ہوتی مستر ہوتے تو کائے لیبری دروازے دپا ویڈیو جوڑ کنے لیبری بارے کا تو لیبری تہا چیا نہیں آئے سوال منیش ہے کل قوم سوال ہے کہ دیکھان صاحب تو مرچی منا کو اور بے منترا کو اور بے آرچی تو گرہ کی بیتے گئے تانا ہے بارہ کی بیتے گئے ہمیں لیبری دعائے کل کابینہ سنگتی امرہ بیتے گا ہمیں مردمان جو سے تی افیار کرنے کا نیشتا جمال عبدالناصر جمال ناصر ایڈوکیٹ واجہ سلمان واجہ ظریف واجہ بشیر بلوچ یہ بیتے یہ کیا یہ جو لیبری کابینہ باس کا تئی وتی مردمان کا دو وقت کا بلے 90% میں مردمان بیتے گا ماں انگا ترہ ہوتی مردمان سرپت بہ گئے موشے بیا نندے گپ جنے معاملہ تعلق کرنے اگر تی زمین یک انچی برو منا توری مارا درست توری بلے تو باندھا یا ٹیکنیکل کمیٹی جوڑ کو تھا اگر ٹیکنیکل کمیٹی بہتر متبادل جاگا تھا تو زیر سرکار اچھی اور لیبری پرچے مزیری ترہ زار دم تے تو زیر اور لیبری پرچے مزیری بابا لیبری کل قوم بلوچے گئے ماں باندھا ہے نبی باندھا ترہ ماں گوشتا کہ ماں تی لیاری درکا ہے اودا کہے یا کل پیٹرول خرچ کرنے ہوتی ٹیمہ دیں تو لیبری کشا نشتے گئے 5 قدم تی جاگا نے تو لیبری پرچے نہیں آئے منی سوال ہمشے میں بلوچ دی میں سوال ہے کہ دیکھر پرچے لیبری نے ایا سبا یا مشکل بھی تھی سبا دنیا جشو شہید بھی رمضان تو یتکے نے نا تو را کے روچ مرچی لیبری تو کا لیا ہے چیزیں پروگرام بیتا تو آج کے گپا ہے تو اسی وجہ میں بعد پروگرام اوار بیتا گا تو لیبری ڈن پروگرام بیتا گا تو اوار بیتا گئے وہ لیبری تہا پروگرام تو نیا ہے وہ ڈن نہ وارچی تو بیکنا ہے نا وہ لیبری تو اون نہ کرنا گائے سر منی کا پو آخری ہمیشہ کہ بچار ماں تے یہ بنا تو ہوگا منی کا جاگا بے دے ایسے کہ بچار میں کلے سنگت آنی دیکھا نا کہ ہمارا روچی یہ معاملات شروع کو تگا کمیونٹی بیس آئی ہے مردم ٹارگیٹ کو تگا اگر دیکھا نہ کو تو دیکھا کنائیں تگا چیئے کہ آپ مردم کہ دیکھا نہ کرنے شتا دیکھا نہیں آبرے سریں آج تو کال ایک جو سے صافی ہوتا سرپت بھی آئیے کردار چیئے مادروں زاننے آئیے دروں مردم سرپت آیا کہ قدی من تو پرسنلی میں طرح گپ جنائی بارے ہیں بہرحال ماں ایک اپا کرنا لوٹ گیا کہ ہن نے بچا مسئلہ حل لوٹی مارا اگر یہ لیبریہ زیان بھی نقصان بھی ماں ہمیں جو جذباتی گپ بجنے ہمیں جو مشکلیں گپا بجنے ماں وطرہ شودے صاف کر رہا کنے آب زمزمہ گو ماں مبرہ نہیں لیبریہ یا کتاب یا نقصان برسی آئی ذمہ وار ماں درست بلوچے دیکھا نا اگر لیبریہ اون کنگیں لیبریہ وطی پورا ہسٹوریا بوشی ہسٹری بوشی آ لیبریہ چونچو ٹائم داتا ہے 2005 رن دیکھا لیبریہ نمکا نیت کا آئی لیبریہ بلکہ اون نہ کتا دے رہا ہے درست ہے اگر تو مرچی لیبریہ گپا جن گئے درکے تشی کہ توٹی ڈگارہ بچے نے لوٹ گئے من گوشا تھی ڈگار پہ بچہ بلے ہمیں ڈگارہ نہیں کشا تو اسے بھی قومی مسئلہ ہے قومی زمین رہو گئے ماتے زمین رہو گئے منان طور گئے بلے ہمیشہ کشا تھی ناگزت کا زمین شوتا گا تو اولا کوکار سلوات پرچے نہ کتا ہنی تھی وطی زمین رہو گئے تو نہیں گوشے قومی مسئلہ ہے ماں انگا طرح ہو رہا بلے تو ہمارا الزام جن گئے تو ہمارا دوست گوش گئے تو ہمارا دلار گوش گئے تو ہمارا گوشے کاسا لیست گوش گئے تو ہمارا سرکار کارندہ گوش گئے تو بیا ثابت بکا یہ کابینہ تو کا ماں کارمستر ماں ذمہ دار تو یا جگہ رمضان بامری کو یا کلدار یا جو سے گروان کو تھا منی گردن ہے بجا بلے دیکھن صاحب ماں ہوتی زہر کس سگا چی دے گئے شمس صاحب ماں بلوچا دے گوشہ گئے تو لیبری انچو دارک نہ با لیبری سجی بنیادی مسئلہ آئیے مواد آئیے مواد میں نقصان بے گا نئے لے سر